Poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici Vlade Crne Gore, poštovani zaštitniče ljudskih prava i sloboda, poštovani predstavnici diplomatskog kora, poštovana šefice Kancelarije Saveta Evrope u Crnoj Gori, poštovane predstavnici institucija, medija, civilnog društva, akademske zajednice, civilnog sektora, dragi mladi ljudi, danas govorimo o problemu koji razara društveno tkivo tiho, ali uporno. Danas govorimo o govoru mržnje. Govor mržnje nije mišljenje, niti kritika. To je poruka da neko nije dobrodošao, da neko vrijedi manje, da neko treba da se ućutka, isključi, ponizi ili izbriše iz javnog prostora. A ono što posebno zabrinjava jeste da prema nalazima nedavno završenog istraživanja, govor mržnje u Crnoj Gori sve češće više nije izuzetak, već postaje, nažalost, dio naše svakodnevnice. Najviše se širi u digitalnoj sferi, posebno na društvenim mrežama i u komentarima na portalima. I baš zato počinje da izgleda, pod znacima navoda, normalno, svuda prisutno, kao nešto na šta treba da se naviknemo. Ali na to ne smijemo pristati. Na to ne smijemo pristati kao društvo, jer nijedna država koja želi da bude demokratska i evropska ne može da prihvati takvu novu normalnost. Zato odgovor ne može biti samo reakcija nakon štete, već prije svega prevencija. Moramo graditi društvo koje prepoznaje granicu između slobode govora i govora koji ponižava, isključuje i podstiče na netrpeljivost. A ta granica se najtrajnije gradi obrazovanjem. Zato danas želim da podsjetim i na stav koji sam iznio prije više od godinu dana. Crnoj Gori je potrebno da predmet građansko obrazovanje dobije formalni status u našem obrazovnom sistemu, jer je to jedan od najvažnijih temelja razvoja građanske svijesti i kritičkog mišljenja kod mladih. Još jednom apel na Vladu Crne Gore da što hitnije preduzme konkretne korake u ovom pravcu. Građansko obrazovanje uči mlade da razlikuju neslaganje od mržnje, da uvažavaju različitost i da konflikt rješavaju argumentima, a ne vrijeđanjem. To je najbolja prevencija radikalizacije i polarizacije našeg društva, jer gradi generacije koje znaju da se demokratski spor vodi riječima, a ne uvredama. Jednako važna je i medijska pismenost. I to je moja druga poruka. Ona uči kako da prepoznamo manipulaciju, dezinformaciju i govor koji podstiče netrpeljivost, naročito u digitalnom prostoru, gdje se sadržaj širi brže od istine, a posljedice ostaju duže od samo jedne objave. I ako ne učimo mlade kako da čitaju svijet oko sebe, neko drugi će im ga objasniti kroz stereotipe, strah i podjele. Zato moramo biti potpuno otvoreni. Javne funkcije nose najveću odgovornost i najveću težinu svoje riječi. Funkcioneri su među prvima koji mogu da normalizuju mržnju, a ponekad, nažalost, i da je podstaknu. Kada neko ko ima moć relativizuje uvrede, kada respiruje podjele, kada govori o ljudima kao o izdajnicima ili o neprijateljima, tada se spušta prag onoga što društvo smatra prihvatljivim. A kada se taj prag spusti, posljedice ne ostaju u govoru, one se
prelijevaju u prijetnje, javno targetiranje, pritisak i u nekim slučajevima i u nasilje. I upravo zato, sa pozicije predsjednika države, imam posebnu obavezu da dam primjer. Ne samo kroz institucije, nego kroz način na koji govorim, biram riječi i gradim ton javne komunikacije. I moram da priznam da i sam nekad pogriješim u ovome. Jer riječi iz vrha države postavljaju mjeru onoga što je prihvatljivo u javnom prostoru. Moja je dužnost da ta mjera uvijek bude u znaku poštovanja, smirivanju tenzija i brige o svakom čovjeku u Crnoj Gori. Zato danas želim da govorim kao predsjednik zaista svih građana Crne Gore, sa odgovornošću da spajam i da podsjećam na ono što nam je zajedničko. Vjerujem u to da Crna Gora može biti društvo u kojem se ne traži da budemo isti, već da budemo jednako poštovani. Društvo u kojem se patriotizam mjeri brigom jednih za druge, a ne oštrinom svoje poruke. Društvo u kojem se razlike ne doživljavaju kao prijetnja, već kao dio našeg zajedničkog identiteta i snage. I na kraju, pozivam institucije da konačno djeluju i da ne ćute. Pozivam medije da budu odgovorni i objektivni u prenošenju informacija. I pozivam političare i funkcionere da vode primjerom, jer povjerenje u institucije počinje od povjerenja u riječ upravo onih koji te institucije predstavljaju. Pozivam škole i naš obrazovni sistem da uče buduće generacije kritičkom promišljanju kroz građansko obrazovanje i medijsku pismenost. A sve nas da u javni prostor vratimo pristojnost po kojoj smo bili u istoriji prepoznati. Jer borba protiv govora mržnje nije borba protiv riječi, to je borba za ljude, za pravo da se živi bez straha, bez poniženja i bez isključenja. Hvala vam na pažnju.